ناوندا تندرستیه یا مشتنور لکوبانه روزانه زیادتری 175 نخوشان جبول نهرینا بجیشکی پشوازی دکن. ناوند جبشا لنرینه، بشا گشتی، پشتگیریا پسیکولوژیک، نیشان جیانی، بشا جنان، بشا لنرینا لزگین و گلک بشندن پیکته. دناوا ناونده ده تیمک تایبت یا هشیاریه هیا که سردانا مالن ولاتیان لباجر دکه و وان لسر لنرینا لزگین پرورده دکه. يعني السبب جيش كاسين تبي إيش هذا كافن الصعيد كافن يعني معاملة خارج مرة رندن دار من كهذا بدنا ما قيمتي ما زانن نازاري من جو قسمي شلكرنا هي مش بالي ويزاري خانواتنا دعم نفسي أرينا مانياتنا خدماتي خارندن يعني درمان هبد ديما تختاري خاجرندن يعني قيمتي ما زانن يعني معاملة خود درمان هبد ديما قيمتي ما زانن زاري ما دنيرن قاند إمكانية خواهن المدنيرن رسانة پر إنسان هبینی ما پای خواب معاشنا عمل کن سیدلی در میکردم یعنی پر جار نج از وی شوره سرخوا که شخصی سر مال خود کن درباره نخوشیین کنها لکوبانی بلاف بونه ریبرا ناوندا تندرستی یا مشتنور دورین عبدو گود کو نهاجی بلی ویروسا گریپه نخوشیه که گران تونه درمان کرنا و ویروس جی حسانه نکنی میزدته الفي داري مشتنور نصاغي موسمي بفترة برهنة زارجي إسهال يعني معظم حالاتي ما جي إسهال تينا طبعا فويا أزدبيمج أكتر الشيء إنه تغيير المواسم و أوفيما خصوصي الزاريون يعني الفئة الأضعف إيه زاريون فبر حالات الجماتين هم مستوصفين ما تقريبا يوميا سدو حيشتيد السد نصاخ أم استقبال دكنا نسائية داخلية أطفال قشكية جبر کنا وندا تندرستیه یا مشتنور خدمت خبو آوایی کی بپره پیشکش دیکه بارکی گران جسر ولاتیان را کریه لیجی پیشوازی کرنا زیده یا نخوشان و کم درفت یال ناونده راستی آستنگیان تی و هوجداری آوی به پشتگیریه هیه